Toi fatalo fatu le malu tato e kalesia ia me se fo e on fe on ma o me ni tula ia o onga ia fiafi o sulu te tas ai se o tato talo le ri anga le mai o le ni fiafi a mata mela o fio fata no e oro mato li ila upu wai moni ala o fio e fai ala mane au ia tulai ia a mata mea oe fa a wau lo li lei fa e wina lo mato li ilo fo i inga i se no Yesu. Amen, amen. Ya, toi fatalo fatu tato. E kalesia renga tailer malu foi o ila to foi on mago mai nei tula. Ma to te follow fatu le swafa pa il tato di Yesu Kristo. Ai ilunga wa o onga nei pe na masa ni ai ya sa tato tata no I fu lenga pa I. Lenga taile tato tata no me alofa lenga pa I. Se ia o mai I le vai asolente nei. Ma fa mai inai me alofa mana ia e ala ile angalilei ma le fsosoni renga pa ia nei la ya taimi o ia se ngona ine fai peona o ina tato ile tulanga wape ona ia nei le tato si manga ona e tauna tato wa ai tutoa anga ime o tula mai ma ia tato ta pena ile nei taimi ia awa toyo taimi o fofanga mal pokala mele tua ole fa moi moela le la fatata no ina pela tato anga ele upole tuo ole tulanga lo fatu tuo ma le fefe ya pole fa poleina ya po tulanga u fa mata uina tato le teno me e lima la me fia fatata no ina la fia finei o anga ya tutato o onga le fia fitulanga o le fefe ya ma le tulanga fo ile lo fatu tuo me momua la tato wa ai ile taimi fatatago le atu ile taimi le nei ma tūlanga wa iei mea o lona lua la tatou tatanoa ile tūla fono filifilinga I mea se lua pa e whaiona e filifili le mea tasau ona e filifili ai malona tōru o meilo tino ia le tūlanga o le whatuatua whapea ma le fefe malona wha e ile anganga o lo whapea nga lua mai tua o le fefe ia po le matau ia po le mautonu ma le memo mule lima o umon fa sa lo toina mai tatou mai le nganga le fefe ma le mautonu ma ta tala fiela o umana faia mo tatou e Yesu ia le tulanga le mo le tatou le lea tatou ia le nei la lang ia a la tatou a matalo vanga momua ia o le taimi fa tulanga o ye ne e fufu e le Tusi Faaliga ma le por kalame fa u e le atua o tatou ia nei tuaso ia maro falo lava ia la falo longo ala ma fa so atu ele le upo le atu ina I mafai no long puili pe se tato a inglotu ia mai la tu long fai no ma mai ia a walo malmulama I me o tupu o me la tupu ma me fo o tupu te me nei o so fuanga ma leola amen ia ele I tu na tu e tala no hina tato mata upu ile nei afiafi ile tūlanga le fatuatua amen ma le fefe ma tala noa ma nei lava ai to iai se tato fa matalanga fo ile le tau lava ina toe fa manatu ia le tūlanga le timeline a Bible timeline of future events po se taimi fa tūlanga amen o mea o le a o mai po mea o lo fa mawina I le Tusi Faaliga
Ia, o te loa atanga I folo o iai le tatou screen, ia le timeline le lo iai, e tanga I atu, e wha lava ia ni vaenga se wha lava ni vaenga te tele, sili na tā ua, o lo whaatūlanga ina mai, I le tusi o Faaliga, ma o nei afi, ua na o se oto atu lava, ina ia toi tō mahanatu tātou, I le ata ua uma ona iai, I le finangalo le tua malona. E pala pokalame fo. Pokalame. Fatati. Amen. So ole me mua lava la, ole the church age. Amen. Po ole piliota o whainga lotu. Lea lawa iai nei tātou is a dispensation of grace. Po le taimi ole lofa tū noa. Ole mea lona lua, ole the tribulation period, po ole taimi o puapua ngā, fitu tausanga, tolu male afa, ole puapua ngā mama, tolu male afa, puapua ngā mamafa. Ole vahenga lona tolu, ole kingdom age, po ole the 1,000-year reign of Christ on earth. Ole piliota, ole malo le tua, po ole a afe tausanga lea, po le mileniuma, whapena ona nofo tupu ai ke riso, I le lalolangi le nei, Jerusalema. Ia, male whai uina loa, lona whaloa, o le tūlanga lea, o le malo e whaavavau, the eternal state. O le malo e whaavavau. Amen. Ma o le ben o whai atu la o te oto tu lava, ma o le tamawhai lawe whaavavawe atu. O le church age la, leo tatou iai nei, o le piliota leo whainga lotu. O le taimi na a mata mai ai le church age, na a mata mai I le aso Pentecosto. Le ta umai le ngaluenga I lua, o whapena o na whaatuina le uluai e kalesia. O le piliota o whainga lotu, o le taimi lea e ngalu lue ai le au kerisiano. E whai a latu tapua inga I le alii. E haoa o ina I lātou le upu, ma ta tau fo I ona tupu I o tatou o langa I le haoa o ina le upu. Ia tupu tatou I la le anganga. O le taimi mo le e kalesia e moli mauai I tangata. Ma manu malo ina anganga mo ke riso. Anganga tangata o loo le iloa be le o malama lama I le whaola tanga. Le whaie ke riso. Amen. Ma o le taimi lea, e ngā lulua I tātou I le Great Commission, po o le aveai, po le poloa inga, sili na o mai e lea lii. O le taimi whapenana, whamai ai, whaahe o tātou lima I lunga o e mamai. Muli mai whai longa I e whātua. Whaahe o tātou lima I lunga o e mamai, whaamalo I lātou, tutuli te moni. Whapenana whaasa o loto tangata o lo sai le fili, maana ngā luenga. Ia ma whapena ona tautala tātou I ngana fō. O le church age la lea, po le piliota la lea, o whai ngā lotu. Ma e whai uwina le church age, po le piliota lea o whai ngā lotu. I le taimi e si itia ai e le alii lana e kalesia o the rapture of the church. Lea e iai le mua te saloni e wha, foi upa sfulu tolu se ia o atu le sfulu malawalu. O lo ta ua foi I le mua koronita sfulu lima tasi o lima tolu, o le whaalinga foi mata upo e wha, ma le mata upo e lima, ia ma le ione sfulu wha, foi upo mua, e o le whai upo e tolu. O lo tala noa mai e ina ke riso. Ia o le church age lale nā. O le e iai lava le tūlanga lea, ma sanu o whaalongo ai I se manatu o nisi fo I lava o tangata e whaapea e te whaolaina loa. Ia o whaapea lava o na once saved, always saved. O le asa whasamoa. Nona winga a whai wa e talia le I suke iso mai whaolaina. Nona winga e le to iala se me toi e te toi mo mia pa ol me le nalo sauni e talu lang.
A pulea o le tu ngā uranga i tō lai, mai soi puai. Walanga le wai whaolai. Ia, pita i ane, ele o le mea na le whamaile whiunga le tua. Amen. E moni tātou titalia Jesu Keriso, a vea o ia ma li i ma whaaola o tātou o langa. A le fwoi tala noa maile, ia Paulo, l'apostolo Paulo, Filipi mua la fwoi tala noa mai, ai whai mai, o lea ua ia i tātou le tala le lei, ia tātou wola ai, i le tala le lei a Keriso Jesu. O lo tala no mai fwoi ia i le kalatia na e 5, fwoi upo sfulu iwa i le lufu tasi, ua mwoko ni toi ono fwoi upo iwa i se pulu, ma le whaalinga i lua tasi fwoi upo i valu. O lo tala noa ma oti mai lava Paulo i le o langa i tatau o na o lai le tangata kerisiano. Fa mai o e whai ngā luenga a le tino. O ngā luenga i a le tino o le whaitaanga o le mulilua. O le ifo i tupua. O maasenga, o vevesi, o ita, o le ita. O nanga, o lisi uma mai lava ina, o a mio leanga uma lava, o le whaia me ino sia ai, I scripture si tolu tala no atu ai, o lo whai mai ina Paulo, o e whaia me whapena, e le whaia le malo le tua, ma o la tautofi. Amen. Ma o la tautofi, ma nei ia ina ia ma oti mai loa, lau tape nanga, ma lo tato wola, whapa ia ina, e ao o na whai, wha mai ia fio mai ke riso, maua mai se e kalesia, e leise ila, e leise pōna. Amen. 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 O le leila leo na fo i o lo tape pena mai si le fia mai loa. E te no fouta ia i le toa ngā soifuanga mo lo wola le te olai nei. A wa foi la ai malama mai tulanga ia fa tau le fionga le tua ma le taimi le tua le wo fa tulanga ne ia o mai la taimi le tua a o lo ta pena la ma lo tangata man tu fo ta po su fa o le tusia mate ia no fesile le so o a fa i lo mo tu e fio mai al fe an ta po lu fu ma lima ina wo uma na fa tulanga Yesu va e no fouta ia i le so ai o lo ta po lu su ma lima tusia mate ai tala no lo Yesu i ta po e se fulu o e valea mai popoto o e na tape pena masauni mai sa fa pe ona fata man to foi la o le tala foi le mo tu ya tu e fa mai au tau po mai sa sauni e pe o na to fa tu langa fa pe ma fa manino o tu langa o la tape na ngai ta ua te Amen. 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 O le vaenga lona lua la o le tribulation period o le taimi o puapuanga mantua e fitu tau sanga o le taimi o whaamatala mai i le tanielu i tu se tanielu ai ona o le taimi o le ale tamwhai ona o le uti le taimi tau lava ni whaape atu sa tatalo tanielu le atua ona ua iei loa ua lata ina mai al fitu sul tau sanga le sa whaape na ona valo ia e Jeremia e fo i ai le nuu i le e uma le tawheanga ai peita i ane o whaapea mai le angelu ele ai e fitu se fulu ni fitu o lona winga whase lau iwa se fulu tau sanga lea la ona o tatu taimi whase lau walu tolu tau sanga wa uma ona wa uma wa maea na whape na ona whapolonga ina Israelu le fitu tau sanga muli la lea lai whai mai o le taimi muli o the last times, the end times, eva ai ma whapena una whaia. O le tala lava ale fionga ale tua ia Israelu. O Israelu, o le fitalinga le Yesu, whamei a uto wa ai loa, ua fua o toi fua mai le mati, o na uto I loa lea, ua lata. Ai, o le AD fitu se fulu tau sanga. Ai whapena lo ana whaumutia ma se sunuina ia le lato malu whapena ona whaatafuna ina le nu o Israelu o tau whai o ese mata ape umatangata ai oa hafe tau sanga o lea li tasiiva whawalu I aso sful whao me whapena ona
toe talia ai alo ia malo o Israelu whaatasi, ele malo o fatasi ua avea manuu ua avea malo matunu so le tatu whaalongo so o lava sa no so fo i tatu taita iau au o Israelu o le time clock le tua o le taimi lea tatu te vava ai lava i me tupu mai a Israelu ia o le taimi la lea o puapuanga o lo i tonu o le faalinga e ono se ia o le faalinga sfuluiva a vava ai i tatu notes ia na tupatu ia o lo ta ua mai na e sainia le peace treaty po le malilienga o le file mu i le vau Israelu ma tunu a rapi i te tonu sa sa e tu te tonu Middle East mo le fitu tau sanga awa o le tatu te iloa o lo fetau wa i lava i anuu i e te tonu o sa sa e tu te tonu ia ai fa mai o le taimi lava na e fa pena i lo na tūlai mai ai le antikeriso ma ua fa tūlanga fo i malwhainga ma lo fau lea o le New World Order. O le asa wharaile lava lente anei, no matamata le news le TV1, ai saufa mai ai o lea ua iai le malilienga a Israelu ma le United Arab Emirates. It's saini le la tō malilienga. A oisi tunu a rapi lua o Jordan ma ikupito o la ua iai la tō fo i malilienga. A le malilienga la le tātou te tuli matai ina o le malilienga a nuu a rapi umalama o neighbors po toa oi o Israelu ma Israelu mo le fitu tau sanga so le tate vai ia pe folinga mai o lo o ta pena lava mea fa u po fanga mal po kala mele tu amen o le taimi le au o mai fo ile lalo langi man tu le walu sitianga ta tolo le langi al taimi la le o mai lalo langi pua nga mama so lu male afata sanga sa ulo le o pua nga mama fa mo le si tolo male afata sanga io o le tatu notes uma me ia le tatu te faitawa i fo ia i mele atu tupu fa mau fa ilonga i fitu o ilinga pu e fitu o ipu e fitu o le toa sao le toa wa amata o na sasa mai i le lalolangi le ustai ma le ami o le anga ia o loo nga lue fo i le fili ia sa tani ma le na antikeriso ma le perfeta pepelo o le ala tau ma fai fo i lava e fa penana fasiotia tangata i le maua le mark of the beast al fai longa al man fe ai ma me umana le tatu notes ia ole me ole fai wina la ole piliota le po le taimi le tribulation period mantua e fai wina wo mai tunu ole lalolangi fa sanga tau mai ia Israelu ma o inai to e fio mai ia Yesu e lave hai i lona nuu fa pele o Israelu i le taua i Amaketo or the battle of Armageddon o le faalinga sfuluiva e mfaina e faitau ai le fa mai e o mai ai ma le au paia e o mai ai ma angelu e le tau tatou na tatou ti e mai lava i tatou solfanua papa e ma le tatou mali ia e fa mai o lana fofonga luatu ai io e lana upu lave pe luatu pe el pelu afi umatia ai ia au tau le lalolangi fa sanga tau mai ia o lona tolu vainga lona tolu o le kingdom age the 1,000-year reign of Jesus Christ o le piliota lea o le mahalo le tua o na headquarters e Jerusalema fa pena it's a physical headquarters lo fa pena ona yai makerisa fa mai o tele o maul te minele reference ai pe se mepe a sa o pe fitus ful lima e yaso o le afa pena ona fa mama ina ai ia le nuu fa mama ina le nuu ia ona fa pena lo le no fo ia ele au pa ia ma o pule ke riso mo le afeta sanga ma o lo o taua lea i le faalinga e lua se fulu
o le whai unga la o le Great White Throne Judgment. O le whai uina o le piliota po le vaitaimi le le Kingdom Age o the 1,000-year reign e whai u i le no foa whaamasino tele sina. O lo ta ua mai le whaalinga e luasfulu i e whai upa sfultasi. Ma inaro o ta ua mai le whai upa sfulu. O le a whaumatia satani, o le antikeriso, o le perfeta pepelo, o le alafoina, i le lepa afi, ma le teio. Ia, o le vaenga lona whaloa, the eternal state, po le malo whaavavau. Wha mai o le langi fōu, ma le lalo langi fōu, o saunia le atua mo i tātou, whaalinga le sfultasi, wha ipu mua i le lima, ma le wha ipu sfultasi, ia o le a whaitawina le uli. E whapela whaitawina, e le mta apule lo sumaltasi e wha ipu mua se i tawa tuli lima. Mai, o na ulole o le langi fōu, ma le lalo langi fōu. Awa o mawai atu le ulua i langi, ma le ulua i lalo langi. Wa le ai fo i se toe sami. Wa u fo i o Ioane na o ilole a aipa ia o Yerusalema fo. Wa lui fo mai le atua i le rangi. Wa saunia e pe o se fato a no fo tane wa te wina mo lana tane. Na o whaalongo fo i le leo tele mai le langi u whape mai. Whauta ua whaatasi matangata le whalewhata whai o le atua. E mau fo i o ia mai la tau. E whai fo i la tau mona nuu. E ia te i la tau le atua lava. O lo la tau atua ia. E solo ia e se fo i e le atua loi mata umai o la tau mata. E le ai fo i se toyoti. Po o se whano noa. Po o se awe. E le ai fo i se toi poponga. A wau ma mawai atu mea mua mua. O whetala mai fo i le te tia le no fuali. Whauta o te whaia ia fo mea umalava. O whetala mai fo i uia ia tau i e tusi. Wa upu nei. E moni ma le wha mahoni. Ala whai upu la se fulu se o tu whai upu suma tasi e whapea. O ia avea fo ia au i le nganga i le maunga tele ma le maua lunga. O ia whaali fo ia tau Yerusalema. O le ai tele ma le paia. O lo alui fo i le langi mai le atua. O ia i le pupula o le atua o lo na pupula foi. E pei o se maa taua lava. E pei o se maa ia sepi lona fai tioata mai a pele i ila mai foi le a pese tioata pele va ia tu te le te va ia tu foi la pi pula mai a ti ia tantanga ia i mele o fai ina wo umale fa longo mai a i le vanga mo mo le foi o le semine o finga lot ia va vai foi o tele io e mo li mawa o tele mo lot wa tau fi o so ni si ho le fai lot esa o tau fai fatu o le nganga la le tu e le se fai lotu la o le nganga o le pokalame ma o fatu langa fa senga le tu o le taimine o fai ngalotu o fai langa e fa pe a mea tatu te fatu tu le si lotu le o le pilota le nei o le fatu langa o fai ngalotu ina ia manu malo ina ma fata pena ina le tangata il pokalame po le fofuanga le tu i temi mulmul a wai le tu sui se si pokalame le tu o mo fatu langa o le o mo nga seti o set le vola a fa longo mai a to va ai lo il tu tatu pol mati fata ia Israel tele yo news ia so nei a matala mamao ia Wato fo ine tangata isala e. Wato tele a valele tangata mai Ethiopia la wanga yatu. So se vaenga la vole lo langi la wanga yatu. Ona o mai lo le te milale e umala te milale fingalotu. Ile te milale si tianga lo le kalesia. A si tia lo le kalesia o la to umana e na faolaina mataliina le li istu ke riso mo fa mamaina ila to le toto te mai moe. Mo le o langa le pena e fa no longo mai ngai ia tu sa mal filangalo mal fa sino manga le o poleto ia ona to la le la sitia le sitia ngala le tun tatu to tatu de to fo ia wasa tatu tata noina ia ai matua imana ia le tapenanga le a wa ila to umale mai temi ne o fingalot ia le la sitia e fa mai mo si va ngale na mo ia tatu le umalidu ia me umala ia vai fu fanga le tu ia na umatu lo la le ia ai o mai lola le la wa wo esela e wala tu te dia le isu kawiso wanga ia tu nei o le wo esela va nga le felunga ia ese foi me tupu le ne o mele tupu atu lunga wale fa
tali mai tātou Yesu Christ. Tēnā ole fia, amen. Whiloa ia ma tātou a inga me sa tātou māsani, e ua mariliu. Ia o lalo nei, ua amata pūpuanga. Lea lafa me tonu ma lafa tau sanga le la ano folo la antike wiso mai usa le mawa le usa ngi nei filemu. Ai umalo lafa tau tasanga. Ai liulo malta. Matua isuia. La me utu. Matua fa ma losiang. Wo fa sio titangata. Ele ngata ile fa ilonga mo auru polelim. Wale ele ai wale to fa ta watu le to fa ta mai. Wale se me fa. Alona wing. O matua ipure sa wale nei tangata. Au tangata ia na mai le tapenanga mai le taimil nei o le taimil e kalasi ale wai lunga mai le o Yesu. Ia ele umala le tinga ina le matalia ia tangata toi liu taimil nei la tu te le talia ina le fa ilonga le moauru polilim. Ia le la toi fio mai le o Yesu Kristo. Na fio mai la fa i unga tolu mala fa tau sanga mulu. Ia fa ilo maltaua le amaketo. Aisa awa fa ngale ia nu o le atua Israel le fa sanga tau mai ia le laulang. Ele fa pengal malo alapi fa mau fa sang tau mai ale lo langi a Israel ia fa lo le tau le ia maketo le tau le fa mai o le toto e o le fa angucho so fa no le mau le lo loto le toto wa fa mai wa fiu man we fele le ai no tangata o vala au e mai fa tau sa mai ngai tino tupu mata mali au tangata ni ia o le fa singa i le te milena amen ele la nga umalo la i u fa ia ai no tupulo le o Yesu Kristo Jerusalem. Ia mo le afete usanga le o file mu wa meu. Ia atongia e satani e lokale. Ele lua vo le leva pe il loe. E no inga filfilia wa le tau mai tsu ia. Ia nga uma le to fe fa masino munu. Ona fio ma le li. Le la manga e lo le fa mai. Al va nga mo le ale. Uma le afete usanga. Fato a saulo le Jerusalem ma fo ma le langi fo ma le vai ya le la ta tu e termine nan tu fa manatu afa pena fa long mo pina o ina fo yo ya nan tu fa manatu afa pe fo fulu fa long ma fa fo oni fa polina ai aisa ele o sa o nga se kalesia o le fionga le tu ono le lofo le tu man tu vol tu fa alingo tu si e fa ma fan ai ma fa ilo mai ma fa lo tu tele nai tato ele fa fefeina tato tai pela o me la le langa e tato ina e tato man lama ile se senga lo fa tu tau no o ia a wa me le tato e termine o ma to fa ta le fo tono se tato tu no nei ia le o to e o fa pe ona to loka mo le si lo va yaso tato tele lo polan me o ma tu nei le si lo ma yaso a le mela le utu le mai nei ia o le fa poleina ma le fefel tangata ia e loa ia e ele me ta o le tula fono e ta o le afo o le tula fono filfilinga i mea se lua e te filfilia i leisi tu ma leisi tu a o tula fono man tu fo o le famtaleina lo po tula fono o ta iala ma fa availe ma fa no so faina o le tula fono la ele meleta o le receptacles the lower of receptacles o le tula fono o le filfilinga pe filfilia i mea e lua pe filfili le si mea ele ma fa ngai filfili mea o mai lua e te tau ana filfili mea tasi ona la o tula fono le pengo ve ata o fata oto ile afionga le ato e ta le fa ilo sa o mai ya ele tusi aroma alona fa upelua o le la e fa molongo ia ala e fata wina ina ia lo ai o ne e fa popoleina pe fa fifeina oi ona o mele o tula i mai temine dai o le pokala me ale atua a o ta pena o ta pena ina ia fa atino pe fa to no pokala me le atua a le o tatu sauni tatu te ftaia e mo tatu li Yesu Kristo ala fa longo ia ele fa upo lo mta upo valu tusi aroma a wa le tula fono o le anganga o le ola o ia keriso Yesu wa tu sau noa mai lea ia te au mai le tula fono o le angasala ma le oti ma na ia fa peritania yeah fa pea and because you belong to him the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Ava mai e lua vaanga ia le te filifili i po lo failo mai i. O le tula fono le ola. O ia keriso Yesu le. Famaila, o tu sau no ina pe o fa sa lo tuina mai e tato. E le si tula fono. O le si tula fono.
Al tu la fo o le anga sala ma le oti. Manto fo ila o le tutongi o le anga sala o le oti. Al tutongi o le ola o mana fai e Yesu. Amen. Ale o menga leta o le tongi ola na tutongi le ola o Yesu. Mela le ele mafai na filifili le ola ma le oti. A wafo ila o le ola ma le oti o vaenga e lua le e filifili ele tangata. Tai pe o se fa masinonga a fa pe le tutangi e te le mafai ona e alu e tu mai o le tutangi ma le tu te e tasi ale tu e te tu wai ai fa fa masinonga ai al fa masino sidi o le tempi vola nei il tu la fono le e te filifili ai po le faatuatua po le fefe ia ele ngata ile po le fa malolonga po le fa ma ele ngata ile po le fa tamao ai ngaina po le fa mativaina e te filifili ai meia po le file mu po le fa poleina e te filifili foi po le lei po le leanga e te filifili foi po le lo malolo po lo file mu po lo watu tu vale te filifili foi pe te salo pe te le talo pe le tu inatu me le li e filifili foi pe te alofa pe te e te filifili foi ile ola pe oloti awa upua ia mose na fai ile no na fina wai mose i tangata ina ia fai se filifilinga pe te filifili le tua olo iei le ola pe te filifili ile afo ile tuo le atua fo ile le tupua wale se senga le tupua ia ma le atua o tupua ile o iei se ola ale la fe melomos e filifili a oto ala fa longo la fa tawina ele tusi ile o lo fa pena fa manino mai ele tusi le atoto no me mta upo tusi fu a lona fa upo fu ma le ipa O te wala au le langi ma le lalo langi i le aso nei. E whai mamuli mau i ate o tau. amen O autu ina atu i o luma, o le ola ma le oti, o le manuia ma le malaia, o le nei, ia e filifili i le ola, ina ia ola ai oe a toa ma lau whanau. vai o le fifilinga o le fai e te filifili me e lua fa mai o le manuia po o le malaya e lua me ia le tu la fono le o filfilinga e fai po le oti ma le ola a fa mai upo amos e o te volmi mau o te vala au le langi e moli mau le aso le nei langa o le filfilinga e le fai e mos e fai e oe e fai e le no e lang fa mai e lo mos fa mol mol filfili le ola aisha wai loa e mose o le taunu unga manuia ma le lei o lo o iei fifilinga al tangata. E o whala te mile pena whaafonga mai le whaatatianga atu man whaatulanga ina o le pokalame muli a le atua. A wangi e popole ai. A ufangi whaafewheinga ai ia e filifili le atua. Aisea, a wafo e o fifilinga le e te o le manuia le o tāpena ina le le. Mo ila ato o e alo lofa ia te ia. Ma tu ina atu la lato so i fuama le ola. Ile te mine o lo whaatapena muli a inga luenga le e kalesia. Mo le fio mai o le tato o le i o Yesu Kiriso. Le la i lo mai. O le fifilinga, o le fifili ai oe. Po le tula fono o le fifilinga i me lua. Po le lei, po le leanga. Le malolo, po le ma. Po le mativa, po whatamao ai ngaina. Po le ola, po le oti. Po le manuia, po le malai. E lua me ki fifili ai. E ke le mwhenga, e tele mawhai ona e fifili. Ile afo, ile manuia ma le malai, ile te mea tasi. E tasi ale mea te fifili ai. E te ola fo ila le ola ngai te ola e te lo ai po e manuia ma le toi ngai lo lang fo e te lo ma tua i mana ya me le te ola ona le tulanga le e le mafai ona e ola i se tulanga se tasi e te tawana i se tulanga e lua ia se vanga o e filifili se metasi na vanga lo na lua na vanga mo o le fatulanga ina o pokalame muli le tua pena ta o tusi faaliga lua ia ilo lo ia ilo filfilinga ona u fatu la fono ina tu la fono o tsayala ma fa vai ele ma fai ona sofai o tu la fono anga ilanga sala ma leoti langa sala o tu la fono len fa mai ia polo il tu sile rom ale tu la fono ile anga ile ola o ia ke risole o filfilinga la ola ona u fai ke risole le tu nyola mo tato o le vaenga lona lu lona tolu ia le ua uma le vaenga lona lu avana e lo le leia pe lo tinu mai le fatu tu po le fefe e te lo le leia ona o le fefe e mafai a ona i lo i mene
Ia la whanongolongo le ile tūlanga e pena i ele whātuatua. Ile mta upo e ono le tusia e feso, alona whai upo e sifuru ma le ono la whai tawina. Ia whaopopo i nā mea uma o na tango atu i le tali pupuni o le whaatuatua, tau te mawhai ai o na tinei o whana mū malava a le o lo o leanga. Ma waila iai, o le tātou whianga i ele taimile nei, o mei e whaasanga mai a tātou, o ia langa ia i le whewhe malele mautono, malpopole. Le la whamailo, ina o uman tala no, Paulo, ile kalesi e feso, ile wha upenga ina tātou. Whamaila e tala Paulo whai busa fulu, ma i oto loto tele leli ima le malosi o lona mana. A wā tātou tele o taumatangata, a ori sile o whai pule manganga leanga i le vānimonimo manganga leanga le laulangi ne, o le la tātou te le tauale ne, le la tātou te le wawa ai atu iai. A umon whai o nā lia e mai mea ia lo ngā lue mai ai ia le whiri ma te apolo manganga leanga ma li sinu whai pule o le pongi sā po le pōli uri. Le la tātou te vai ei la mea ngai. O nā oso au le la o le popole ma le whewhe. Man tō whai taipe ia o le COVID-19 fumale iwa le temine. E wa popole umamu ufi whewhe tangata. Aisa, e lo ilo atu. O le tāpenanga fo ia tia tātou tunu ne Nusila. E le o ilo po le atonu to inga tāpenanga whai ai. Aisa, lang foi langa ele o lo atu. O le whapole ina la ia. O le foi la boto e alu le si 4 piliona i le si rova ia so le ele tau wha pale ni ino o le soifua ma le soifuanga o e o lo whapena ina usi. O ngai le ulo atu. Le ala ia lenga popole ma fefe. O tātou wale whamailo lai. A umalo le wha au penga ina o e ilo o futaule. Mai tango tu lola le taita. O le taita le. O le taita le whaatuatua. Langa foi langa leanga i mai ia mea le fit. A ia mo atu whaatuatua. A wal taita le a sauri fili luma ele uia lo tua. Le o le whaatuatua e u luma. Le ala i ele tari puni le o le whaatuatua. Langa e longo fia le whaatuatua. E longo fia fo ia wa e fefte. E longo fia wa e pole wa ele mautono. Ma wa ele lore mea la awhai. A wafala al tusi e Jakopo mta upo mua. Al fai upo e tolu ma fai upo e ono. O lo wha amatala ina mai ai, le teimi e tofo ina i lo wha tuatua. Ai wha ngolongo na iai, o le mana ia la tōru soso onga mai o le tala lea a Paulo i le tusia e feso. Ma le tala ia kopo le tala no mai ai, o tala no sao mai lo iai tātou matulanga, o lo tātou sui fu maolai, le si o manga o lo tātou nofo ine. O soe, ia o tō manatu, o le mea fia tele ai, pe a maua o tō i tofo tofonga ese. Ina ua o tō i loa, o le tofo ina o lo o tō whaatuatua, e tupu ai le ono sai. Whai upo e ono, a ia o le atu ma le whaatuatua, a ua lava nei masalo. Amen. A ua o le masalo, e tusa ia ma le peau o le sami, ua sou i le matangi, ma fe lafo ina. Ia, ai whanononga e lesi whai bunga so o mai. Ua lava nge kofu tofu tanga te masa salo. Nga ke mau se mea. E ke popole lau mai masa salo. Ke e te loe. E te le mo le file mo, te le mo le angalele, e te le mau le wha maoni ma lo te le mai leli. Ua whai langa le wa ave e se lo whatuatua ma lo te tonunga leli e suke usa. Whamai u whatu sa ina le tatu ngata masa salo. Whamai o pe au le sa. Whamai o le teimi boi lunga, o le teimi boi lalo. Mela e wa e to sa se wa ama maua. Vai tu oi fa pepe o motor va ele la wa ruila ele so tem o to ngongo mai lunga ese ang foi la wa e fa pe ngal ta to fa tu pe ata to masa usalo fa mai la ia ta to wole atu ma le fa tu ia te a wa foi la fa tu ta to te lo no fa lango ile i su ke a wole nei la se popole man to foi la a o mai tu langa pe to lu to inga a wala e tali to tanga ta pe au fa i pe sa uni o le memo mua, pe to e tau watu matari atu. O lona lua, pe wha peona sola ese. Ma lona tolu, po le whasa sa o loa. Po lele pe uwha malo o le lona mea la whai. Ma tua wha pe la e lua ni tū taua. O la le te leo tau lesi tu e le ta, e tū la longa tong. E paula mea oi, e matua sa wha ia oi tu umale e la vea wale la wha malo longa tong. E iei le mea le afo le manu le o le ngata. A fa pe e afo
e ai le ngata se manu. Ona ia te peina lea, e le toe ai le manu, e le toe ai le ngata se mea e mawatu la ua mate. O le ngate ai anga le mea lo whapeanga, ngai e te peina. E ia la le si pili lunga le koafa, o toafa. Na te ilo le ai kia le whai le ngata. E tuli ama le ngata. Whapa ulo e whanga malo voile. Na latu ale o ngata ta mele ngata le ainga. O ai kia umaia, o ngā le popole ma le fefe i o atu le oti. O te whapea tu ia te o te wha malo pe au so whai meni mea e te le malo. Ai sea, tūlunga tenta. Tūlunga tenta. Ai sea, whamai e mawhai e o nā. Ona e whapea, ona langa e u whanga ia. Le sau, matau le tanga i runga. O le anga i marifile toi. Ia e le mwhai langa tu atu lo whata polo mua olu polo fia poto i ol mele sau. Ua le wa naola tia polo. O le wa naola mua atu ia atamu e. Alona winga, e si le fwele poto ia tātou. Al te miale, ia eilo. A wani whawhiwhina i tātou i mene. A wa o mene, se o mea mai le te apo. A wa, a whalongolongo le Filipi mō mofa i po lusu malvada. O le mana ia lātou. O loo le whaamatataauina o tau i se mea e tasi e i lātou o e te e mai. A wā o le whaailonga lea i a te i lātou o le mālaia. A o le whaailonga o le ola i a te o tau e a mai lea tua fo i lea. Ai, o tātou, o le o tātou wola i le o langa le o whaasaulo toina mai tātou. Lea lai whamai, o lo le whaamata wina pe o lo whawheinga i tātou. O le tele o mea o whaamai ma le ai o ni ngaluanga. Se o mea le pe tau whawhewhe mai a tātou. E whamai, a wange e whawhewhe mai o tātou mea ia. A ona e malama le upo le atua. O te whape atu i ate oe. E sili atu lo file mu. E sili atu lo moe le lei. E sili atu fo e lau fia ma lo ori. A wā foi, wai le fefe se me. E te moe, e te le moe te i te. Ai moe foi, e te moe le le ia, aisea, e te lo popole a tai au. A wala wa i ilo fa tua ma lo te ton. O lo i ilo watua, o lo tali mai a te tātou me umala. Fa mai upo isi fa ia onga. O le a foi, o le fa tua, o le tūlanga le fa tua. E le o se mea, e vai o se fa fitauri. O le whaafitauri, o le ai o se tātou whaatutua le upo le atua. O le whaatutua e le o se whaafitauri a tātou. A wafo a eiro le upo le atua. O mea umai a ngai mai lea ngai mai le tau whaafefe mea tātou. E le atua e velo o se whaafitauri po se mea whaafefe nei tātou. Wa lea, wa e mamalama i le upo le atua. O le mea lona tolu le sa tātou, e lo le leia i le whaatutua. Peilo tino mai foi. Ia male fefe o melo no fa au fa i o tatou a tata nonga male o ngal ni fiafi ia ia ile nganga lo ngalunga mai tu le fefe o lo ia ile nganga langa ai fa longo ia paulo na fa tu ia Timoteo o Timoteo le tulanga fo ile langa fesi te le kalesia wa mata fo ina fa longo i tala tangata ma o popole fo i me o vai e la fa longo lu Timoteo mta bu mo fa i po ono le fitu wa tu fa manatu e paulo ia Timoteo le ai, e leo se me le fefe. Amen. O le mea lea o te whaamanatu atua i a te oe. Amen. Ia toi whaamumu le mea lofa mai le atua. O loo i a te oe lea i le whaae atu o ulima. A wawa le fo ina mai le atua i a te i tātou, le anganga i matau ai. A o le anganga i whaamalosi ai, ma lofa ai, ma pūle ai o tātou loto. Tanga whawa i le anganga netu, e leo se ala i titi, o le ala po. E whatatau ngai i se tangata. O le whamenga, e le amaiala, le anganga i whewhai. E iei le tangata la, pe iei le marosi angala i tua, le anganga lea. Le anganga la le whamai, e le awatua i ate, o le anganga le nai te whewhai. A o le anganga le na mai le li i ate, whamai. O le anganga, e te whaamarosia. Me mo mai e fa malosi ai. E le ngatel na, a olo nga malosi lo loto. Wo so mo lo wa lofa i le atua. Se wanga lo mai ate o e mei e pe tau whawhewhe mai ate. A wa fo ila a olo na malosi lo loto wa e lo tutele lele.
o solo wa lofa ile le ima me wa ia fia mo tato e lo fa la tanga le tau o fie o le finga o le fa manga lo ino tato ma me o fo ina le li ma le fa mo le langi lo nga ele ni tama imea o so alu fa ime le li mo lo wa lofa ia te o la me mo le fa me ona e ma fo tonu ai lo la ia wa lo la se o langa wa lo na fo le wa e longa e ma fo ile upo le tu ma lon fina ma me e tau fa fe mai ya choi le ele upo le tu la ngolo wo tu ele a mai fa ma ima me fa le ngai ka tu so fo ma le o me a mai le tu na o me manuel tangata ma me ola tangata me mo wal to fi ma li ile so fo nga ma le ola tangata wa le nganga la vale ai le fo ta o e a fo e polo ile kale si Roma anta upo e valor fa ipo suma lima le manai ala to ona o tulanga le e tatu te lolo le tua le kako ke le to fefelo se me tu lai mai a fa long fo ile la fete una e lo A wawa o tau le maua le anganga o le polonga e toi fefe ai. A ua o tau maua le anganga o tama fai tau te wala aua tu ai a vale tamai. ma ai lai ai e le to mai lang o le fefe e fa polonga ina tangata o le fefe ai ia e torment o ai va vai mo tangata e popoli sempre tu ile no fo le ia tu ilunga no foi lá sa vale o so tu ito sa vale me to va to no tu lu mo tu ai popoli pe o fa polonga ina le nganga la le nganga fa me ele va tu le nganga le popoli polonga awa e te fefelo wa avele mene ma me polonga ia Faatapulaa ai fo. oka E fo mai tavi ta fear paralyzes me. oh yeah ave pe o le fefe vo le pe wo pepe a to ai mo se la maneuro tino mal ma fo lo fai ai o le lo pola le me a fai That's right. o le sitanga te a wa tunga pe ola pe o malo fo le pe la si o ma ya o fefe fo le ma Can't function. e o le o te se to so taile ma fo mania uru le tino ma ale fai o te pole na fai o le tua ia esa loto file mu mo le loto fia ma ia hola manui o me ia mai le tua ele manga te polonga le me fa ngate pole ia o tala fu ma tele o me ta to em ta miti fa longa ta se o me al te mile nei dia to te olai ona bo sui se o ma a te fa be a te a wone even me nga me tele mo le ya tu uai le tua Amen. a ve le tua la fa mai mo pe te ta pole e tu na tu ia te me tu te popole a wa lo manatu mai o ia esa o lo na manatu ia te o ne e polonga i me ia o ai tala fu ma le tele o isi me ma leo se ngaluenga o fa na o ele ngatele o fa la velave tu la mai o lo ngase ma le mai o lo fa pe na e polonga le ai ana sa Yesu na ia o wone e polonga i me o wone e fefe o a fo tala fo mai pe fa long mai o te taliele o por fo mai e taliele o por le tua aisa o le o por le tua o le me muli le e anga i ela fa e ngai fai il soi fuanga ma le olanga lo i nei a wa le fefe e fa la ngolongo i me va ia me te ilo atu o so la fefe wale wa ilo atu e va eto la o mai e te lo o le fefe o ngo me ia fa lo ngol tino ne e fa lo e fa ke fo me na mo wai e stato so mo tu va ia pete fa lo vole ia ili fa pe fa tao me il fefe mal pole atato na ia fo la so fefe mal pole te va lo la el mta po so fa i po tos fo lo tu se matai Ua vaai o ia i le matangi le ua te tele. O na fefe ai lea, o na afua ai lea, o na ngoto. Ua alanga mai, le li ie, faaola mai. vai la fiesta vale foi e fiola lena você vale na mana ia na le ia se mena tu na vai sa o Jesus valia na pete polale te lo tala tanga te pete mala e o me te mine ele ia se fai la ngo pas fai evangelia no fo sa vali lungo se vai ne na pete ruga ai sa ta ula ia na vai ia Jesus tingana família se vai ngale pete o te so la pete ai sa la fo el tu la fo no le melo o le o kalavi e te tu lo lunga vai e mango te la o tu la fo no me ai sa vali pete o le ngo te la ana leva ai esa mai a Yesu
Aua va ailo, ona lea, o me u vai tu fefelo. Fa mai ona fefelo le. Vai oi mena te va vai so ye. Na e le na fef. Pasila vai le mena te fefe. Ai va vai sa o ye. A fa o finga tanto ina ya te oi. Pita fa fefe te boy si ai kia ngai si tama lo pita fa fefe o to. Se tu wa ya Yesu. E sa wa Yesu tu le va. E na va vai la te auto file mu mai la lola ta mai se. A wa fa la ngoi le to fefe. E te le fata te e wa e se po nai. Ya al me ala le tu wa ya Yesu. A fa ya Yesu e file mu a se lo le la ye lo. O le fefe ia ono me tu lai mai. A ia e lo fo ia. Na tupu fo le fenga inga tuai. Ai whalongolongo e mta au polusu malvalu. O le tusi e te autonomi. O le mana ia la te o mea. Ina e mawhai on wha mautu inai. O le fefe ai ma fo mai ono me te vai so ia. Amen. Whai tauina, whamonimo. E whaale tonu fo i lo wola. E te fefe fo i le ao atoa ma le po. Amen. E te le sano ola i lo wola. E te whaapea ane i le tae ao. E fia o le afiafi. E te whaapea ane fo i le afiafi. E te fia o ane i le tae ao. A wā o le fefe o lo loto. E te fefe ai. A wā foi o mea eva ai i ai o mata. Whamai, a wā leo wa e fefe. Wa e leilo. Wa e ola fo wa songa ola wa e leilo. Po lanto inga ola leo wa e ola. A ole tae awha pe tuenga e na o mai le fiafi. A o fa le fefe e tuenga o mai tae awha. Asa, whamai ongo le fefe ongo me wa e vava ai atu iai. Matu ia o la ngona le lo famtala ina ai o la ngona le fefe ono me ia e so ta mtatu falongo. Ale o maneno me le fionga le ele ia mai le nganga le fefe ia cha. Na le nganga ia e te lo tutele ai. E lo fai ma fo tonwe. Fa sansang tonwa o na tu le upo le to. Ngai lola ia o ina to o le leia ia al fa fita o li mo po me ia e si o mai. E to alo ile le taida o te fa pe ona malua le o me o. Pole a fwoi tino mai mea, ai no whanofo o ia. E le iwa ai ape te wanga le so wala sami mai na wa isa o ele mele sa wale mai le isu, o na malua ia le mensa wale. Pita ia ne la ungo me uwa ia. A le tūlanga a tātou, o le whātua tua ia, e whau irunga mele o vai. Amen. O le whātua tua ia, ma le whātua tua, o le whaalangolango o le meu wha moe moe, o le mutinole, o le mele vai ia. A le whanononga, o le moli maule na matau tia, i linga luanga tala ia paulo. Wa ona upo ia le kalesia ko ni tomta upo e fa o tusi lua a lona fai upo se fulu le vatu. Ma tau te le mana tunatu i mea ua vaaia, a o mea e le vaaia. A wā o mea ua vaaia e ngata mai ia, a o mea e le vaaia e whaavavau ia. Amen. Ia lo mai o mea le vaaia, o mea whaavavau ia. O le malo le tu le na whanongongo me le whaatulanga ina o le polkalame le tu i ona te mulmuli nei, o le malo e whaavavau. E leo vai atu, a ele te mitatu i taunu e, lango le ufeta lai le atua, o lo anga e mai, e le malo e whaavavau, ua whaia mo i latu o e alolofa i a te ia, manvanga mulmuli, ia aua nei, popole lau roto, o tala fifia, ua whaasa o roto i tātou, mai le nganga o le fefe, ma le fefe man mata. Ia, po le tau whawhewhe fo, i lo tātou soi fua ma leora, ua uman whaasa o roto i tātou, na whai Jesu Keriso i lunga sa tau mo i tātou. E le ngatai leo lo whai lope e mai lana fionga al whina ngalo le tom ta upo tolo tusi e kaltia. Alfa ipo suma tolo suma le wha. Ai whalongongo iai e moni ama wha maoni le fionga le tu. Na whaatauina mai i tātou e Keriso, ai le whaafanonga o le tūla whono, ina ua whaafanoina o ia mo i tātou. A wā ua tūsia e whaafanoina i lātou uma o e ua whaatautauina i le la au. Ina ia o ai inu u ese le manuia o apera amo i a Keriso Jesu. Ina ia tātou maua i le whaatuatua le na fola ina o le anganga lea. Vai le mana ia tele. Ina ia mau e i tātou. E ala le whaatuatua le na fola ina. Oi le na fola ina. A le na whaatautau lunga la. Whamai o le ua whaia ina i le wha fesuia inga lea. Mai le fefe ma le popole au whamanui ina i tātou. Ina ia tātou wola le manui o tātou li o Jesu Keriso. Au a fo ila le tuse isa ia au wha una i tuse lua ia. Ia wha maloa le on sai mai ua mana ia le tata no ne fefe. Una lepe ua moni a tātou talam tātou upu.
e le ngata le whamaoni le whionga neto. Au me whaina te olai. A e whalongolongo me whapolai me nei te olai. Olo e ola pea e polonga i pupole ma le whiwhi. O te whapea te te o le whiawhiana nei. O umar whaasa loto i tātou mai mea. A wal fulfulanga lima suma le wha tusi ale i sa ian wha i poe suma le wha. E wha mao ni alu tātou watua. E whaatu mawina oe i le ami o tonu. Amen. E mamao ma oe le sawanga a wā e te le fefe. E mamao fo i ma le matau a wā e le whaalata mai lea i a te oe. Whamai e le lata atu i a te oe. Mai o le fefe, mai aua. O le matau, lea. E le o to yeise me iai. O le ola le ufua i atu i a te oe. A wā fo i le whamai. E le lata atu me e te oe. A whaila e le lata atu i te oe. E ie la tangata le iluma atu i a te oe. A whai le o mai a te oe. O na ie le maro si anga le iluma atu i a te oe. O aile. O le tātou li o Isu Kiriso, o le tātou whaola. O le tau ma le tū mo i tātou. O na o i ana wholofola i ana wholfolanga me le whionga le tū e whapeai. O o tōua, whamai, ia o tōu whamaro losi. Ia o tōu lotu te tele. Au o tōu te whewhe. A wane mā tau i o lātou o whapeona i lātou luma. O wā o iova lo o tua. Whamai, o ia lua te o whaatasi. Na te le tu una oe, na te le la fua i fo i hata. O te whape atu ale nei e whiawhi. Ia e wha malosi ma e lotu tele. Au o tātou te whiwhi. Au whaine mā tau ia i lātou i o tātou luma. Au wa o iova le tātou atua. Tātou te o whaatasi a mai. Whamai e le tu ua i tātou. E na te le la fua i fo i hata i tātou. A tātou wawa i atu si o mangalo tātou wolam tātou soi fua i nei. O mawhaiona o mai ele loto vai. O foi na le mautonu. O le ngona foi pe ala fua i le whaatutu o mal te tonu i le ni o Isu Kiriso. O tātou wawa etu foi pe a whapeona whai atu le tani. Pe a o whapeona ngalo atu se wha moi moi. A upo al tātou li Isu Kiriso. O au nei o le upu moni ma le ola. I le ia se tasi. O na o ia tātou te ola i taimi whapene. Am tanga le whai upo sumarama. A wale ato tu wale o tō lota. Whātua tua mai atia. I o tō whātua tua fo i tama. Wa ia. O le o ie e wha mausani na ai lo tātou wola atani. O le tātou whātua tua le. I le tātou li o Isu Kiriso. Mana ia la wale i saia i ono tasi. Amen. Pea antaltala noa atu ia Pastor Leoli. I saia ono tasi. Le whamai ai. O Kiriso lea. O whaau uina o ia le tua, whasa o loto ia i tātou. E whamai, o ia na te avatu ia te oe, le fia, e suia ai le whaanoa noa. O le matango fie, e suia ai le lefu. Beauty for ashes. O le oli, e suia ai le whaanoa noa. O le ofo le vi inga, e suia ai le loto whaavai. Mana ia tato pese fo ilele. He turned my weakness into worship. He turned my pressure into praise. Amen. Ai loa, lea la, ole loto whaavai lea, ole pressure. The spirit of heaviness. Ole ale me sui ai le mele na, ole ofo le vi inga. So pressure oi mea. O le mawhai ona e mawhau wa tele mea. O le mautonu waipe wa vai a tolu loto tino. Le ise wha moe. Le ise wha moe. Le ale tala a Kiriso. Whamai o le ofo le vi inga. Ia e ofo vi inga. Amen. Just worship the Lord. Just give praise e vi le tua. A wa le alo mel nai whai. O lo e wha ape atu i le tua. Le tua tama. O te le taulai over ai i le pressure lea, ma le tango lima lea, ma pili ia, ma le ngaluenga lea, ma le tau whaasoa lea, langa o mea ia pe il tala le uli ia Peteru. E ngoto ai au.
e vai ina ia ale ala me fai le ofu le vi inga o lo no winga o le fai no declaration o lo e fa pe atu ma e tino atu o lo wa tu e tele o lo wa tu e ma fai o lo wa tu e sili ese e mamalu o ia o le pule o le langi ma le lalo langi ma mea le langi o ia na te ma losi e te au o ia na te tali mai o ia na te liliwina mea. He is a God of the turnaround. He will turn things around because he favors and loves you. Amen. O le mea nai le popole tatou wa ai le tele o me matango fi o lo ia faia o le coronavirus o taua fe vai inga ia te ba ai o mea ia a fa mai o taxi a satani ele o mai ele tua ele o fa sinonga le tua le wo o mai. It's just satanic attack on the world la le fa mai ke riso mata ia lufu fa e o mai ai taua if e va taua tu no si taua malo si taua malo o le ai mafui e i vaenga ese o le ai fa mai fa mai so ele na fa mai le tele fa mai o mai fa mai na iloi la ia wala lata le taimi fa penana a feel mai e ke riso lunga wao ele a feel mai taimi na nei le rapture ai fa tali mai ai tato lunga vani monimo ai olo avatu lana e kalesia e pele ia te ia la te mafuta mata tia le alofo le tu mata tia la ngai o me e fa pole nei tato se fa mai o me e le tu mau e mavai a le ola e whaavau ma le taunu onga e whaavau ma le malo e whaavau pene whalolo mai ne ua whaia le mo tātou e ala ia ke riso Yesu e whalolo ngai le isaia le ono sumatas ngā whisui e inga me na whaia le sui le me le sui le me mawhatia le me ko fi mani e sui a whaangu no sui le oli e vai le tele o mea whaia o le atua whisui e inga le o mea whaia le na o mele le ia na te whaia moe. Pe a whapea tātou te whaatua tua ia te ia mō tātou loto ato nganga ma le malosi ato lo so i fuolo tātou. Di ala whaia le talo ia na whamai ai wale umar fitala noa ono umana ia le whaasoa au te whapea atu ia te oi te le mele leo la nga ia tu i loto ngata malau ainga oi malau whanau malau ngaluenga malau balawin ono we whaatua tua le li o Yesu Kristo na te whaia le suinga lea pe on tatal noa i ele nei tuas. Le leo mātou utua te talo ale nei fiafi. Wha leo ngā ina lea ngā le whiwhi leo mātou whalongolongo i ai. Ai a whapea na whaalo te leina i mātou. Ia mātou walo lofa i a te oi le telo meua e tā pena me sa unia mo i mātou. A o mātou mawhau le tusa malau a whio. Wha leo ngaso sa ngā lua ngā le while o ngā i mai tutonu a inga te jasi. O i foi o maua le nei whasalalonga po le nei tūlau, o le mātou tutalo tū whatasi a te oe, ia manu mālo mātou loto e ala le whaatua tuai lau o fio, ma ia mātou loa o na ola i a te oe, a walo fila ngalo lea, o le mātou filifili o lau o fio, o lo iei le ola wa oe lava na e whetalai le Ioane se fulu, na e fio mai na ia mātou maua le ola, ma ia mātou maua atili e lau. Ina ia mātou maua ai le ola lea mai a te oe, le ola fa le atua le mawhai ai o na mātou loto tele o na o mātou whātua tua la wafi. Anga le mai le nei a fiasi fo ile vi inga i a te oi o na o Yesu. Amen.